India Prime Minister Barim Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee Aser Brahmaputra Aroylong Kilo Suri Suri Arat Kachetong Dun Kurjari So Rahul Biswas Kachikrong Mailo Long Bengali Au Supia Phan Mobile Pen Kachong Thui Hanjang Langso Patwa Klawalang Chris Sirkep Angdeng All Karbiang Long Intersub Association Women Football Championship ni Troxian Kechok Kardom Karbi Prime Time Along Penili Wilburn Krupi Non Biotang Tonpen Arjek Tha India Prime Minister Barim Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee Aser Pai Korake Ani Brahmaputra Alang Royalongta Lucy Prime Minister Barim Atal Bihari Vajpayee Pen Chipadi Ponthu Assam along the India Prime Minister Barim Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee Aser Pai Korake Ani Guwahati Arai Brahmaputra along Lucy Kalita Prime Minister Barim Pen Chipadi Pado Pontanglo BJP Asongjapo Vajpayee Aser Kilo along Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal BJP Amaipu Ranjit Das Penangan Minister Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hanglapa EM Atuk Chetong Dun EM Jagat Singh Ingti Dibrugarh University Executive Council Member Longsing Teron Lapen Assam University Difu Campus Pro Vice Chancellor Sivasis Biswasatum Pai ni phaing korakethom ani Assam University Silchar along Kahumridam Alang Litumpen Assam University Silchar along Kahumridam Hud Vice Chancellor Dilip Nath Aphanchetong Dampen Assam University Difu Campus along Ongdungason Katura Putha Kachingbai Pon Pado Alang Litumpen Kachingbai Pon Alam Laki Assam University Difu Campus a Department Tin along Katura Puthak Sekachilang Lapen Kitam Kivang Avarsai Professor Kadure Pen Chenglok Ongdunga Puthak Chingbai Pon Assam University Difu Campus along Kivangji Phaikunya Chiklo Vice Chancellor Dilip Nath Nakahumri Jia Phantha alang Litumaphan Nang Pachini Dun Pusi Biota Riptun Long Othek Sersi Mobile Othek Tete Pham Kalang Lasolam West Karbiang Long Kiruni Thana ke Parlo Mailu Hawar Inut Au Karjang Sophan ke Chikongdet Ason Lam ke Longa Tengke Longka Punjab Boste Long ke do Ariso Puchikrong Pen Rahul Biswas West Karbiang Long Kiruni Thana ke Parlo Mailu Hawar Inut Au Karjang Sopen Mobile Pen Chingki Sianing ke Dok Chepaklang Lo Pupu Angbong wrong number Pnsi Chichini Seroy Chiklo Jon Dokai Pusi Banghini Chingki Bom Lo Mobile Pen Chingki Bom Siarni Si Mailu along Rahul Biswas Bang Se Au Supia Phan Chokat Ponlo Bonta Hithi Roi Dokai Ejoi Long Dosi Rahul Biswas Au Supia Phan Chongthui Detlo Mailu Au Supi Kaheman Amang Chekok Ke Detlo Mobile Pen Kachichini Amuri Phan Au Supi Hi Isi Aphike Pathek Rong Lo Au Supia Phan Araki Ki Piajok Hithi Roi Aphise Ahem Chile Pin Lo Au Supi Ke Sungalam Kachithana Teng Rahul Biswas Ke Bengali Kali Kurja So Kisung ke pho Au Supia Hemasor Khiruni Thana Long Lam Hoi Ki Pia Teng Bengali Ari Soka che Parjana Phan Ingnang Pontang Lo Pusi Khiruni Penile Tunga Pherangke Katyu Salong Biota Nang Pali Rahul Biswas Talkol Longka Punjabi Posti Koise Thak Madu Duma Koise He Muk Bhal Pae Tarpisot Forester Kirtona Jabole Koi Muk Loi Goise Tarpisot Dayong Loi Goise Yar Pora Muk Ki Khwaise Khwarer Pisot Muk Ki Hoise Moi Nije Nejano Aru Ki Mur Logot Hoise Moi Nijei Najano Tarpisot Muslim Gorot Loi Goise Beya Kam Korise Ki Khwaise Mur Logot Ki Hoise Moi Nijei Nejano Kiman din rakhise tomar? Ek saptah na? Ako keneka ahi pali tu? Ako Udali loi goise tarpore ajon soale muk lamding loi goise lamdingor pora Guwahati jabole koise moi joa na moi koise moi ghorat jam tarpisate Lonkar pora loi ahise ahi doyang rakhise aru erati tarpisat muk rasta tani eri thoi goise घर कहाँ पे है? बामनगांव कौन सा जिला में पड़ता है? वही लंका का साइड में ही है। क्या केस मिला है? वही लड़की का क्या किया था लड़की के साथ? जी उसको प्यार किया था उसको घर में लाया था। रेप केस सुना है ऐसा हुआ है? नहीं सर रेप केस नहीं है। उसका कुछ वीडियो वायरल किया है? वीडियो नहीं सर फोटो अश्लील फोटो वायरल किया था ना? सर। क्या नाम था? लड़की का नहीं तुम्हारा? लड़की का नाम नहीं तुम्हारा? करीमुद्दीन लश्कर। मुस्लिम आदमी है ना? जी सर। अच्छा लड़की नाबालिग है? नहीं सर उसका 17-18 उम्र जैसे हो जाए। हिंदू लड़की है क्या? हाँ सर हिंदू। पापा का नाम क्या है तुम्हारा? सगत लश्कर। आपका नाम? करीमुद्दीन लश्कर। আজি আমার বেলবাড়ি গাঁৱৰ এজনী ছোৱালীক ৰাহুল বিশ্বাস নাম দি পেলাই লংকা পাঞ্জাবী বস্তি গাঁৱৰ এড্ৰেছ দি পেলাই বিগত 2 মাহত এটা লৰাই
ফোন যোগে তেখেতসকলে প্ৰেম কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত ফৰেষ্ট বজাৰত কীৰ্তন বুলি ছোৱালীজনীক ফুৰাবলৈ লৈ গৈ ফৰেষ্ট বজাৰৰ পৰা ছোৱালীজনীক জোৰ জবৰদস্তি কৰি এই ল'ৰাটোৱে দৈয়ঙলৈ লৈ যায় আৰু দৈয়ঙৰ এনচিলৰ আইবিৰ পিছপিনে এটা ঘৰ আছে, সেই ঘৰত লৈ যায় আৰু সেই ঘৰৰ পৰা এক ৰাতি তাতে ৰাখি আকৌ আমি ছোৱালীটোৰ পৰা যিখিনি পাইছোঁ, এই ছোৱালীজনীক লৈ যায় উদালি আৰু উদালিৰ পিছত লৈ যায় লামডিং। লামডিঙৰ পৰা ছোৱালীটোক লৈ যাব বিচাৰিছিলে গুৱাহাটী, কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া গম পাইছে আপোনাৰ বামুণগাঁও যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ল'ৰাটোৰ ঘৰত গৈ পাইছে, ল'ৰাটোৰ ঘৰৰ মহিলাসকলক দেখিছে যে তেখেতসকলৰ হাতত শংখ নাই, কপালত সিন্দুৰ নাই, তেতিয়াই ছোৱালীজনীয়ে গম পাইছে যে ল'ৰাটো মুছলিম। তাক ইমান দিন ভুল কৰি পেলাই মানে হিন্দুৰ টাইটেল দি পেলাই ল'ৰাজনে আজিৰ যুগত যিটো আমি সদায় দেখিব পাই আছোঁ যে লাভ জেহাদৰ যিটো চিমটম, এই চিমটমটো আমি ইয়াতে পাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত কি হ'ল, ল'ৰাজনে 22 তাৰিখত ছোৱালীজনক লৈ গৈছিলে। ইয়াৰ পিছত 28 তাৰিখত এই ল'ৰাজনে আকৌ ছোৱালীজনীক হাৱৈপুৰ চাৰিআলিত আনি সন্ধিয়া 7 বজাত পেলাই থৈ গুচি যায়। এই ছোৱালীজনী ঘৰত অহাৰ পিছত মই যিখিনি গম পালোঁ, দেউতাই সোধ পোছ কৰাৰ পিছত তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে বিতংকৈ ক'লে যে মোৰ লগত এনেকা হৈ গ'ল। ল'ৰাজনে হিন্দুৰ এটা নামাকৰণ দি ৰাহুল, এই ল'ৰাজনক মই মানে কঠোৰতম শাস্তিৰ বাবে দাবী জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত চবতকৈ ডাঙৰ কথা, 28 তাৰিখ এৰি দিয়াৰ পিছত এই ছোৱালীজনীৰ লগত বেয়া কাম কৰি পেলাই এই ছোৱালীজনৰ নেকেড পিকচাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে আপলোড কৰি দিলে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আহি পাইছে, আজি এই ছোৱালীজনৰ এই যিজন দেউতা আছে তেখেতৰ এটাই মাত্ৰ ছোৱালী, আজি এই ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো বৰবাদ কৰি দিলে এটা ল'ৰাই। আজি যে ইমান সাহস পালে, আমি যেতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ ওচৰ পাজৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায়ে ঘটনা হৈ আছে, মুছলিম ল'ৰাবিলাকে হিন্দুৰ নামৰ টাইটেল দি পেলাই হিন্দু ছোৱালীক তেখেতসকলে হেতালি খেলিছে। গতিকে কাৰ্বি আংলং বঙালী সমাজৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হৈ মই আইনৰ দ্বাৰা এই ল'ৰাজনক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ বাবে মই আবেদন জনাইছোঁ। Namalam sopor phan birtamu intomanik sina. Come one, come on. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India.
Claret Beauty Parlor Folong ke chengsi so pinso la pen swar lo phan ki pamara dim Prabjin pen ingpu ponpu kangpu ponji lake pai pai chikluni phai ingora nerve cap arni Ladak nang litum long ikji lake facial hair spa hair straightening hair cutting shaving hair curly tattoo body spa pedicure la pen medicare hai hui henlo Claret Beauty Parlor Difu Main Market Road Bharati Lodge near Iron Bridge Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit adu, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people thot bir dalong bangtholo Karlitang EM Barim Bhaban Chandra Terang Chikima Men Pen Suri Hinira Krener Kebaning Kanabaha Krister Kep Angdeng All Karbi Anglong Inter Sub Association Women Football Championship Pai Pai Ni Pha Ingora Kethom Arni Anke Ni Troxi Ke Chok Abirta Kat News Channel along Birta Nangli Hanjang langso pathua klam along pai pai ni phai ingkora ke thom arni tili hinia por malom pen ke cheng si mate first match ke pathu pon ke Greater Difu SA pen Taradubi SA ang bongsi pathu ponlo labang so ke pathu along Greater Difu SA tum Taradubi SA tum aphan ball pum thom thap si chipahailo ke pathu ke menai anong e ke bajir pon lake Bokajan along Assam Talk reporter Pradip Nath pen si pajir ponlo puthot tili plia por pen hamren SA pen dilai SA atumang bongsi ing tangkring pen chipate ponlo sita hin ke pathu ke thek isi vera jog ball ipum pum chipi pensi mesen pen ke pathu pajut ponlo ke pathu ese ke pathu ke menai abang philake dilai SA pen Monica ing tipi la pen anong e ke pachir pon abang phu Bogojan Development Block a junior assistant Anil Tokbialangali kaching honnai appointment pen si pidun lo ke pathu ese aliralon ki pidun mate aluhia man pen kachitong dun founder Bogojan Town Committee chairman Baburam Be ni hangdonsuri KCS zonal committee amai phu Singnar, EM Barim mate Tirikam amai Klembang mai phu Jivan Chandra Pathak, Tirikam amai Rap Chunbang, Jona Singh Phangcho, Tirikam amai Chunbang EM Barim Ram Singh Tok Bilapen Rongasar, Kamala Kanta Bipen Chenglok ke thegidingatum chetong dun. Bukulia Haroghat PHU Division ke Parluang Kang ki Ongdung WSS scheme ke Kota Chatalong se cyclem chot Adimalong lang damlo polote thangta awi lapen ki ajhak a scheme along ke langang khrualong color with papuri paprai po lang ang khro mokha ke kaslok lisi Kota Chat along se kaslok paklang chola sai se klem rong Lasonsi Bukulia rong supiang kang ke do Bukulia Ghat WSS scheme ta sai ke oi hectic se do rat aphan lang chitheng ki pajunang jadim lang chihu lang bungalang se ki pajun Bukulia PHE WSS scheme penta lang alang pong kaslok pon peta ningkang thom kepta so thuthelo sitame pini arni anta lapusi rataphat lang kipi ang taxi chepaklang pon bomlo rataphan mesan lapen ing thirjer alang ke pachun jialar lang chehusi pajun bom PHE asor methang asai chiklem clay ajok lang alang pong along pen along ke kewak along pen along ke tep ching thin check lapuson ke dosi ki ong
bonta lapu hara ghat PhD division asor ke joy ke ben ningkan achiklo abaino ake joy pen kichola puson se theklong Karbi prime time biota bangkila pas kang ton paniklo domi thakme korang thu